pozdrav svim učesnicima upravo završenog trećeg po redu finalnog turnira za prvaka Srbije u mini fudbalu. Veliki pozdrav i za našu publiku koja nas prati kako ovde u balonu, tako i preko uživo prenosa putem naših prijatelja Sport uživo. Želimo da se zahvalimo svim ekipama koje su uzele učešće na ovom turniru. Takođe se zahvaljujemo našem prijatelju turnira, kompaniji Masterplast U iz Subotice, koji je mnogo pomogao da ovaj turnir bude ono što jeste. Zatim osoblju sportskog centra Hetrik koji su bili od velike pomoći, a naročito Siniši Milanovu koji je pomogao da se realizuje ideja o održavanju ovakve manifestacije u Novom Sadu. Takođe se zahvaljujemo novinaru Radio televizije Srbije, gospodinu Nemanji Matiću, koji je sa nama od samog početka mini fudbala u Srbiji i koji nam puno pomaže na promociji i prepoznavanju mini fudbala od strane ljubitelja. Zahvaljujemo se medijskim prijateljima Radio televiziji Srbije, televiziji Arena Sport, Radio televiziji Vojvodine, kanalu 9, dnevnim novinama Dnevnik i Sport Network. Sada bih pozvao predstavnike naših dragih sponzora da preuzmu zahvalnice od naših organizatora. Pre svega, najbolja kladionica u Srbiji, kladionica koja nam poručuje da je život igra, kladionica Max Bet. Molim da se velike aplauze. Još jedan naš prijatelj bez koga ova manifestacija ne bi izgledala ovako. Sportska oprema, nemačka marka, nemački kvalitet, pravi prijatelj svih vrhunskih sportista, Alpas. Nakon što smo pomenuli one bez kojih ovaj turnir ne bi bio to što jeste, preći ćemo na proglašenje pobednika kako u individualnoj, tako i ekipnoj konkurenciji. Pekare i medalje će uručiti čelnici Srpske asocijacije malog fudbala, predsjednik Boromisa Dejan, potpredsednik Vasilijević Jovan, direktor Zdravković Zoran i organizator Hetrik lige i domaćin turnira Siniša Milanov. Molim vas, pozdravimo ih jednim velikim aplauzom. Najpre ćemo uručiti nagrade momcima čije se odluke mere milimetrima. Momci u čije smo se poslove često mešali i mislili da znamo bolje od njih. Oni na koje smo često vikali, ponekad smo ih i psovali, a oni su stajali dostojanstveno, donosili pravdu i čuvali ime mini fudbala. Naše sudije predvođene glavnim sudijom Srđanom Stevanovićem. Tu je i njegov kolega, naš drugi sudija večerašnjeg finala, sudija Žarko Radin.
završnog turnira i najbolji igrač mini fudbala Srbije 2017. godine. Čovek koji je svoju ekipu vodio do finala, dokazao da je istinski majstor mini fudbala, strah i trepet svih protivničkih ekipa, stup odbrane, ali i golgeter kada je najpotrebnije, dolazi iz ekipe Autogalant, njegovo ime je Bojan Zelić. Kako u mini fudbalu i dolikuje, na redu je izbor fair play ekipe. Ekipa koja se momački borila do samog polufinala, pokazala poštovanje protivnika i sudija. Ova ekipa je pokazala šta je sportski duh. Ekipa Unikredit iz Beograda. Pozivamo predstavnika ekipe Vladimira Dončića da primi nagradu. A sada individualna nagrada o kojoj uvek najviše govorimo, ono što uvek najviše zanima kada je u pitanju mini fudbala, to su golovi. Nagrada za najboljeg strelca završnog turnira, trećeg po redu. Igrač koji je drmao protivničke mreže, momak od čijeg su šuta strepeli svi. Golgeter ekipe Aerodrom Nikola Tesla, Davor Brašanac. Došao je trenutak da pređemo i na ekipne nagrade. Treće mesto na turniru osvojila je ekipa iz Novog Sada, ekipa koja je prošle godine osvojila 4. mesto u profesionalnoj ligi Vojvodine. Ekipa drugara iz detinjstva koju sa ponosom okuplja, organizuje i predvodi Alfa i Omega Veselin Guberinić, a to je ekipa Tipex As. Sada će direktor Srpske asocijacije malog fudbala, gospodin Zoran Zdravković, kapitenu ekipe Tipex As, uručiti pehar za treće mesto. Molimo da ih pozdravite jednim velikim aplauzom.
Beograda. Momci koje krasi timski duh i velika ljubav prema mini fudbalu. Borili su se lavovski sve do samog finala u kojem je bilo teško, jer su igrali protiv ekipe koja je na domaćem terenu, zato su zaslužili jedan veliki aplauz, a to je ekipa Aerodrom Nikola Tesla. Sada će potpredsednik Srpske asocijacije malog fudbala, gospodin Jovan Vasilijević, uručiti pekar za drugo mesto kapitenu ekipe Aerodrom Nikola Tesla. Molim vas, još jedan veliki aplauz. Proglašenje pobednika, odnosno ekipe koja je osvojila prvo mesto na trećem po redu finalnom turniru. Ekipa koja dolazi iz Novog Sada.